Mina ngangekho mhlazana uJoseph uSulazareth uneni. Ngicela ukuba umkhulumeli wamakhola ngicela ningithumeni ngilaleleni animeni kungani thina sihlekanisa nezinye izizwe emuva nje besifaniswa nesikawu bheka ngoba sedlala umfundisi imbumbulo sibiza ngoluka ukuthivusa indoda thizene ekufeni awu. Mina ngangekho mhlazana uJoseph uSulazareth uneni kodwa nginesiqiniseko ngangikhona mhla evusa ithemba kumina esivuka usithathe ngizibonele ngawo amehlo umfundisi uLukawe wenza amahlaya evusa umlisa thizeni obesebuye emakhazeni angichazeni akavalelwa ngani nejele ngoba ingalo yomthetho yakwazi ukuvalela indoda thizeni eyisibiza ngesihlabane sikomculo kwamaskandi lento ngicela sicabangeni mhlawumbe mina engazi ukuthi ukuphenduka umavusana bese uvusa umuntu oseshonile nethemba lingekho kubantu abamnyama lokho akusilona icala noma ke nje umthetho wona udlala ukukhetha amabala. Wena mfundisi udlala ngathi kufana nokuthi usitshela ukuthi ilanga liphuma entshonalanga lishona empumalanga wena uvusa umuntu ofile ungabe ngempela lo muntu omvusile uyena kanye lo wena utshela ukuthi ubeshonile kukhona ngawo kushaya amanzi ukuba ucabange kahle bekufanele uqale usivuse wena ebuthungeni ngoba kuyacaca wena ubulele nje lo Lazarus wakho omvusela umlomo wakhe ubuvulwe yini ngesikhathi esalele eboxini okanye ubenzele ukuphefumula kahle khona okungixakayo ke ngayo umakhala ekhukhwini ubufunana ekhukhwini lakhe osengikhohliwe ngicela ningixolele vele phela bekufanele uhlale ekhukhwini ngoba umakhala ekhukhwini angakaze ngiye emakhazeni kodwa nginesiqiniseko sokuthi umuntu uma ebuya khona eseshonela ubuye esehlinziwe ngoba thina singothathekile siqale salandela uJesu waseshowe endleleni sakhathala sibe sehlaliswa phansi sadlisa utshani safuthwa ngedumo sengibonile nini izincwadi ezingcwele nisifunda nisibhekise phansi mumva nje inkosi yami ebabandleni lapho besiqoqwa khona sifundise nokuziphatha kodwa namhlanje amabandla asephenduka indawo yokugqekeza isimilo kodadewethu neyokwenza imali uma ke ungenawo amanga ungasizona isikhohlakathi somfundisi futhi wenza izimangaliso njengoJesu ngicela ungiphendulele lamanzi abe iwayini ngisho manje hayi noma inini ngicela ungiphendule la ubuya nini uJesu okanye siyohlangana neGalile njengokusho komhlabeleli ngaphambi kokunginika impendulo ngicela ungivusele abantu ababili emndenini wakhe abangasekho emhlabeni mhlawumbe ngizobe sengiyakhola ukuthi wena ungumfundisi umavusane ngokuvusa indoda ebilele eboxini singazi ke ukuthi bishwane ngempela noma benilingisa nje nina nizama ukuya ngasethunjini tshelani mina ke ndlemnyama ngabe lezi sekuyisithuku zokugcina sabantu shozithoris